نننې زمونږ سبق دریم سفارہ سورت آل عمران آیت نمبر 86 خوانوالے تر آیت نمبر 91 پورے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. کیفا سرنگی یهدی اللہ توفیق پور کی اللہ قوما کفروا آغا قوم تا چه کفرو کو بعد ایمانهم پس د ایمان د دینا وشهدو حالانکہ گواہی دی کړه دا ان الرسول چه یقینا پیغمبر حق دے وجاءهم البینات اور راغلی دی دیت واضح دلائل واللہ لا يهدي القوم الظالمین او اللہ توفیق نور کئی قوم ظالمانو تا. اولئک جزاؤہم دغا کسان سزاد دی دادا ان علیہم لعنت اللہ یقیناً دی باندے لعنت دا اللہ والملائکہ او د پرشتو والناس اجمعین او د خلق ټولو دے خالدین فیہا ہمیشہ بوی دی پدے کے لا یخفف عنہم العذاب سپک پنکریشی ددین عذاب ولا هم ینظرون او نبا دیت مولت ورکریشی الا الذین تابوا مگر آغا کسان چی توبیو باسلا من بعد ذالک پس دینا واصلحوا او درست کو عمل خپل فإن اللہ غفور الرحیم فس یقیناً اللہ بخن کے مہربان دے. ان الذین کفروا یقیناً آغا کسان چی کفریو کو بعد ایمانہم پس د ایمان خپلنا ثم ازدادوا کفرا بیا زیاد کو کار د کفر لن تقبل توبتهم چربا قبول نشی توبہ دی پدی حالات کے وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ او دغا کسان هم دیدی گمراہان. ان الذین کفروا یقینا آغا کسان چو کفریو کو وماتوا او مڑشو وهم کفار پدا سے حال کی چودئی کافران فلن يقبل من احدهم پس اچرے قبول بنکریشی دیو دینا ملء الارض ڈکوال دزمکے ذهبا دسرو زرنا ولو افتدا به اگر که پدیه کی ورکی دی لرا
اولئک لهم عذاب علیم دغه کسان دی لرا عذاب دردناک تے وما لهم من ناصرین او نشتے دی لرا سوک امدادیان